Ananda Heru Khairuddin. Untuk itu kami undang dengan hormat untuk berada di atas panggung Bapak Haji A.A. Barjah dan juga saksi dari pihak calon pengantin pria Bapak Aceh Pak Ustadz Agus boleh untuk berada di atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahadanika wa harama syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika idza ja'akum man tardawdinuhu wa khuluquhu fatajawwadu wa ila takum fitnatu wa fasna. Alhamdulillah simkuli atas namina muakalah di kepanjangan KUA Pasirwangi biasa hadir di naya tempat bade peraturan anu diadukeun dina pemerintahan di antara binti Bapak Umur tanggal lahir Siti Reza aku para bapak sadana kalau bersikap waktu dina saat anu ayeuna urang sami-sami urang laksanakeun ijab qabul namun satraksana ijab qabul ngalaksanakeun mila khutbah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستعين ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. الله أكبر الله أكبر والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نكح لله وأنكح لله فقد استحق ولاية الله. وقال أيضا من أحب من والمسلمان فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi. Innallaha basyirum bil ibad wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basyirum bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kayak pilih-pilih perawasan tuntun ku ambilnya, tapi perawasan yang lira ya karena kenyataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ujang Heru Khairuddin kaula
kaula nikahkeun ka anjeun ka putri teges kaula anu namina Siti Resa suka kalawan ridho ditikana ku anjeun kalawan nangge emas kawin ku alat-alat ditambi ku emas 50 gram dibayar kontan. Putri Bapak namina Siti Resa binti Bapak Hubur kalayan mas kawin ku alat sholat sareng emas 50 gram dibayar tunai. Allahumma sholli ala sayyidina wa alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syukuran ma yanbaghi li jalali wajhika karimi 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqna sil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Barakallahu lakum wal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah al-Fatihah. Heru Khoirudin telah resmi menjadi suami istri. Untuk itu sesaat lagi saya akan panggilkan Ananda Siti Resa untuk bertemu suami tercinta Ananda Heru Khoirudin. Musik cenah. Musik cenah Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada vendor-vendor terbaik. Kami ucapkan terima kasih kepada Yanti Wedding Gallery, Yanti Decoration atau Sofa Decoration, Jahra Fotografi, Renada Musik, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Yanti Henna Art. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut Ananda Siti Resa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, pemegang segala hati, hari ini telah dilangsungkan pernikahan antara dua orang insan yang bernama Siti Resa dan Heru Khoirudin. Semoga pernikahan ini menjadikan mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah berada di tempat untuk melakukan prosesi penandatanganan buku nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini istri saya bernama Siti Resa binti Hubur dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat talik sebagai berikut: apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan
tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Maka apabila gugatan ini diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai iwan pengganti pada saya, maka jatuhlah talak saya satu padanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwan tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Umum Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Baru 16 Desember 2023. Heru Khairuddin. Jangan bisa. Janji aku. Mas Ukal di aku kan di samping lah. Di buka lah ya, di buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kasadayana anu hadir abdi nuhunkeun disaksi manjar basawi kabojo abi sakumaha anu parantos disebutkeun tadi. Mudah-mudahan sing janten amal soleh disarengan ku barokah. Nanti abdi dibayar mas kawin, pisaroge abdi, Heru, anu kasehat, mudah-mudahan janten barokah, insya Allah, abdi dibayar kontan. Nonton ramai ke turun aku. Ada ke sini. Yuk, senyum. Oke, kayak bebas kalungkeun. Oh, kayak bebas. Cuma kayak bebas. Ya. Nah, kayak bebas teh. Kayak bebas teh. Tah diangkat, si bungkuna diangkat. Tah, kita bebas teh. Bebas tah gitu. Slow. Sok. Ya, tanwa. Penting-pentingnya. Disum ketingna itu kan katelo. Disum ketingna. Kalau lagi deh. Sok, pamagat na lah. Pamagat na kelak. Cepat lah pamagat na lah. Sok. Nah, sok ayo nah. Di ais. Yung sunod di ais. Oski. Mama di Oski. Bangku. Yuk. Dokumentasi ya minta air teh. Sok da istrinya besok ka dia ngalungsurkeun. Di ais tadi ngalungsurkeun. Angkat. Yuk. Bagus. Santai lah launan. Sok lawan leueur. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, Ananda Siti Reza dan juga Ananda Heru Khairuddin. Well. Sok kan pengerai ira nyusul dah. Kasorang anu namina kasusah pasti bakal kasorang anu namina kasenang. Rasul barakallah, moga-moga ngabarokahan Allah, moga-moga maparinan kasayan Allah, nambihan kasayan Allah laka anu mangpaatkeun anjeun tatkala anjeun nalika senang, tatkala anjeun nalika sugih, tatkala anjeun nalika ngarasa bunga.
wa barakallahu alaika sareng muga-muga Allah teh maparinan